Umthamo wetimoto sewuvele ukhuphukile emgwaqeni longithelawayeka iN4 njengoba abantu sebaqalile kuhambela tindzawo letihlukahlukene kuyowujabulela emaholidi. Kanti-ke labanye bathwala umthwalo losuka esifundeni sase-Gauteng kanye nase-Northwest lolibangise eveni lase-Mozambique. Sodolobha wamasipala iMbombela u-Sibongile Makushe-Mazibuko uthi labo labangahloniphi noma bangalandzeli umthetho batawukhomba umuti lonetshwala. We understand that since it's the festive season, a lot of tourists are coming into the city, and we are going to have a lot of people going outside of the country or even coming in through our Mozambique and Swaziland border. So it then increases our traffic on the road, and then on top of that, we'll then find that we have a lot of carnages. Sodolobha uphindze watfula ngalokusemtsetfweni timoto letisha letitawusetjentiswa kulamaholidi. The traffic officers of the city of Mbombela have been given more cars than they had. We had 26, we are adding to the cars about 15 cars today. So we are handing them over to the traffic officers as a tool of trade so that they can be able to do their work efficiently. Emaphoyisa emgwaqo axwayisiwe ukuthi angalokotsi athathe imali ya cold drink. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga.